kok to sing jotono sio jara teachers tongnai rok je pernai rok borok kaham keno saiman na tini nyawa sal pam ni bagai important the significance of the teachers day pam ni bagai bufurun simigrege obono palai tonglai ka obono kaham ke sina sukrubi sanam to tai kau kure Dr. Sarvepalli bini asaima salnaru guinai sini farmer presiden India ni bono onar roi bono muitu khalai borom guinai bono follow khainai singtini officers deno salo palai because Dr. Sarvepalli was sini farmer president boy education sini oje sikha rungno tinai kebang pugno bobini dedication tongo omno tinai kebang pug bini wan sumung tongo Perengjangnai o jinis o manoi o je education tamo omno ti kebang pug bini life ni bo jora rekha abun bagai bo bani icon bono sing follow khainai sini je tabuk perengnai ro buskang phaising thang tongo kaham lamano bahai tebo sini develop khaiman bising tike sini new generation no tebo kaham kuke reng purunginai seng society no tebo kaham ke tise mano abono seng tabung nai to actual sana thangke asek akok rong tang sukrubi salia bisi burung no je seng o je teachers de palai layo omno tuino joto kisale kisa muitu khaina tini ni salo sumo muitu khalai lekya bini bangklio sing tini khumbo gui sati sogine tini no panano sing cheng laikya bono borom do laikya honor khai lekya ko kya ise osubai simi to thagya ang tini bang saimai nya ang tini prangnai roni buskang sang taisa borno pok sana ninga ke to kisa judalo ang walsu haipano kisu experience jita sing tong ma jora lugui tong khanai tong abrono no ni thana tini kisi share khaina because tini teachers de prangnai ro teacher nor ni sal tini nor tini tongkhong ni sal nor tini muninga na tini saja jortile nor relax ngana haipono ani kisi ta mu bana nor nang share khaina muso teacher haisinga sini IS bo saithanga korsa borok ni life no sanamai ka opronai teacher bini life of botam ngai nya korsa teacher ni yago kaisa society no biang lama tolanya teacher ni yago ani kom no example re saithna rona ang tini kisu teacher to kisu pronai teacher rok ni galti borni sayane karone ang tini o haporang sobaja ang korsa artist ang korsa musician tongmane ang korsa tabuk social activities ang social work khayo tabuk as a social work khaimani yagola ang administration ni ang kaisa district level ni zone ni ang tabuk chairman tini o hai position sobaja ani kisisa life ni moment no saikro belai ang waisu wan su ka gani mokol mo prise phayo ang na tomani tamo ang ni khaga tamo because of ang jefro one so gafro ang huno o pranai rong ni bagai ang tina hayengka maybe baksa ni saya ni bagai ang oma hengka tam ko baksa no baksa sa samani bagai kaham ke prongman bagai bo online ang sobai ke ang jefro student tong pro ana am babu songano kaham no well educated borok ano doctor engineer khayam busumani tado ana kaisa kisisa time na no ang doctor engineer ke jono siu jotono science ti kahamang na nangnai maths ti kahamang na nangnai but ang jelai no pai so kya omo nin ongoro bai kon jua ju sigure ang je pro student tongmani class 7 8 tongmani pro ano je pro trongai dong ongko master belakeno kora bujo simi thango sida ko saya ngake asik ke kora asik